Pozdrav svima, evo, vraćamo se u igricu. Stali smo, znači zadnji put smo odspavali kako bi nastavili odmorni da igramo. Poslovi nas čekaju svi isti, ja nisam još nikako ulazio da igram. Danas smo rekli ostrvo. Sam da im prvo koliko je sati, koliko imamo na raspolaganju vremena da obiđemo sve. Op. 8 ujutro. Ima fore. Znači idemo tamo kod čamca. Zaustavljamo. I evo nas na doku. A da, tu je kanister. Tamo sam pomislio da sam zaboravio kanister sa dvotaknim gorivom. Nećemo odmah sipati, to ćemo u slučaju ako nestane. Nije mi potrebno. Isto znači kao i u vozilima priđemo tu. Enter driving mode. Starter. Evo ga. Sad ovdje nisu brzine na GB. Pogledajte ovo. Kad povučemo, vidite kako izađe malo. Desni klik vratimo, opet desni uguramo unutra. Znači, kad je skroz unutra zadnja brzina, layer, prva brzina. Gas. Izvinjavam se. Znači, mi idemo ovdje, vidite ovo. To je ostrvo na koje trebamo doći. Ako idemo ovdje, tu možemo u gradić. Tako da ako se nekad ne da voziti kombi ili nešto kako bi otišli do grada, evo vam prečice. Zaustavljam pa se vidimo nas. Evo da se priloži ovo. Ostrvo, to je naša još jedna funkcija koja nema struju. Pokazat ću vam sve i kladnije, evo da tu priđemo. Košnicu nemamo, tako da samo ovdje ovaj drveni dugmičak pritisnemo i on će automatski da uspori da stane. Malo smo predaleko stali, jao. To pritisnemo slovo i da ga priguramo. Tako. Malo ćemo skakati preko pente da bi ušli, ali dobro. Tu također imamo evo ga WC za save. Roštilj, ali ovdje je zidani. Gdje možemo isto da ložimo vatru, ima tamo iza da cijepamo drva pa ubacimo tu isto 4 drveta maksimalno. Vatra plani, od njega ne postoji opasnost kao od onog kamina kod nas. Drva za cijepati, ja inače ovu sjekiru uzmem, odmah odnesem u našu spavaću sobu tamo. Iz razloga što, ako čuli ste za ono da onog pijanicu što vozim, ako ga 6-7 puta odvezemo njegovoj kući, on nam u povjerenju kaže kako krije $1 milion u kovčegu. A to ćemo isto imati jednu emisiju o lokacijama gdje se nalazi taj kovčeg. Nakon 6-7 puta, kad mi njega oduzimo, to nama prizna, mi kad pronađemo taj novac i jednom kad legnemo da spavamo, budimo se, a on nam stoji na vratima od spavaće sobe sa sjekirom. I mi njega faktički moramo se vladati, znači ovako šakom ili nekako ovako rukama ili tako nešto. Međutim, ja uvijek uzmem ovu sjekiru, držim kraj sebe i satim da riješim. Sad šta nama treba? Evo i ovo odnesem isto tamo, pa više drva tamo, dekoracija, pošto više tamo vremena provodi nego ovdje. Ovo nam je potrebno za tekilju. Izvinjavam se, ja uvijek govorim tekilju zbog tekile, ali ovdje se u igrici pravo zove kilju, bez ovoga te. Sauna kako ovdje funkcioniše, znači moramo da ložimo vatru ovdje. Ovdje gore na ovaj satić, kad mu se piše diže, znači diže se temperatura. Što veća temperatura, veće su šanse da ima više pare. Ovo isto znači kao i ona tamo u našoj kući funkcioniše. Kofa, kako već nazvali. Naša mreža za hvatanje ribe i to ćemo da uzmemo.
Ovdje. Ovo je jedino osvjetljenje kod nas ovdje što imamo, ali to nam tu ne treba, to ako kad budemo kampovali ovdje tad ćemo da vratimo. Fotoaparat, znači uzmemo ga na slovo F. Sad, standardne opcije su, ja sam 10 minuta ganjao kako slikati. Standardna opcija je na kolutić, na srednju tipu, kako god, samo pricnemo i ono uslika. Slike se nalaze u My Documents, My Pictures i tamo negdje. Da vratimo uzet ćemo i njega. Sad ovo će nam potrebno biti za kafu i vatrometi. Ne znam da li sad odmah da ispalim vatrometi, da vam pokažem i to. Teško ga ispaliti, teško mu je naći gdje da ga stavimo kako bi otišao u uzrak, inače ako nam pukne ovdje u blizini, oslijepimo. Naša vidna tačka bude poput ove bijele tačke. I bukvalno treba ostaviti pola sata igricu da bi se ono oporavio, da otad ili ogladimo ili ožednimo ili nešto i uvijek. Ajde pokazat ću kako ide, samo malo uzmemo ovo. Moramo naći negdje znači mjesto da poprospimo ovu vodu što unutra već bilo. Tako, znači moramo naći neko mjesto kako bi stajalo uspravno taj vatromet. Ne, vadimo. Smetaš tu. Sad ovako. I na slovo F ovdje kod fitilja ga aktiviramo. I bježimo! I gledajte sad. Evo ga i vatrometi. Ništa to kupimo kod nas u torbu sve. Više nam nije potrebno ništa, jel tako, sve smo pokupili. Pa se vidimo onda na sljedećem doku. Tamo kod naše kuće da idemo ovo istovarati i tako dalje. Da samo pokažem kako se vratiti kući. Nije teško. Pustim gaz da me bolje razumijete. Znači, evo ovamo ono grad što smo pričali. Znači na zoom možete primijetiti ovakve kućice, to je znači grad. Možemo ga skontiti po crkvi, evo je ovdje. Ona je tradicionalno mjesto u ovoj igrici. Kod nje se svi navodno okupljali tada u to vrijeme. Ima veliki sat ovdje gore na tornju. Ovo ovdje, to je znači naš dio, kako bi ga nazvali. Mi treba da dođemo otprilike evo ovdje. Mnogi paniče kažu ja veliko jezero kako ću i da se izgubit ću se, kako ću se vratiti kući i tako dalje. Međutim ništa nije teško, ja sam ovo obilazio, sam se vozao baš da vidim koliko je to jezero, gdje će završiti. Također ovim jezero možemo i dodajemo i kod kletarija i kod one kuće gdje kockamo i tako dalje. I uopšte nije veliko, znači gdje god da krenemo vidite, uvijek se vidi naša tačka, znači neka gdje možemo prići i odakle znamo dalje otići. To je to. Ništa onda ja gas i vidimo se kod naše kuće. I evo nas, sad smo tu došli. Baš sad ovdje kad smo na jezeru, vidite, pogledajte prljavost kolika je. Ovdje neće apsolutno ništa da nam se riješi. Ali ako idemo dalje, da malo, znači, vidite kako polako spada. Znači samo sad hodat i eto da okupali smo se. Znači kad smo tamo, ako odlučimo neko vrijeme da kampujemo u onoj kućici, nemamo tuš, nemamo ništa, evo kako se okupiti. Ili ako smo u gradu ili tako negdje, samo dovoljno zaglibiti u vodu. Šta nam treba? Fish trap. Izbaci. Fish trap, znači mora da bude zatvoren. Unesemo ga u vodu i ubacimo ga. Ja nekako gledam da ovaj dio bude
sredini jezera, a ovaj obli prema kopnu. E sad, ja tačno ne znam, ima tamo, gledao sam kao najbolje lokacije za hvatanje ribe. Međutim, to mi je baš nekako apsurdno. Više volim ovako, znači, pa na sreću da pogodim, uvijek ostavljam ovdje, teško uhvatim ribu 2, 3, 4 nekad. Ali je potrebno što više da bi prodali onoj baki koja nas zove tamo što smara, isto, kao i ona je pijanica, da joj donesemo ribu. Ribu njoj odnosimo tako što, znači, uzmemo ovo, iznesemo napolje, sad ću vam pokazati, znači, kad vam se pokaže ova ruka, open trap, znači, ne, otvorimo, izvadimo ribu, ribu moramo izroštiljati, pa tek onda njoj da odnesemo. Znači, ne možemo samo ovako čistu ribu da odnesemo, moramo prvo kako će zapaliti roštilj, roštiljati ribu i tek onda odnesemo. Evo ovih par koraka ću zaustaviti, vidimo se tamo kod kuće. Evo nas, počet ćemo odavde. Ja sad ovo sve što sam tu donio, ja ću to prvo da složim, pa ću onda da uključim opet kamericu da pokažem gdje sam šta stavio. I evo nas, znači ovdje smo prvo donijeli ovo, pošto ćemo odmah praviti kilju, ili kako ja kažem tekilju, da je prepravim na meksičku tekilu. Ovdje smo donijeli vatromete sa ostalim stvarima. Ovo sam vidio isto od jednog youtubera i jako je dobra fora, ako negdje odemo, nismo ostavili upaljena svjetla, dovoljno je samo tu da dođemo na F, upalimo i dovoljno nam dao osvjetljenje da možemo obići ovdje šta treba. Evo nam poruka na Messengeru. Evo, ovo sam u prvoj emisiji zaboravio, znači ovo je ovdje alarm koji imamo. Znači, evo ga, na lijevi klik palimo i gasimo. A vidite, ako zadržite klik, pokažem kako pišti. Tu u slučaju požara, ako vam plane nešto, ako spavate ili ako vam kafa predugo ostane na peći uključena ringla ili ako plane kamen ili tako dalje. Jako dobra stvar, a reći ću vam i zašto. Evo ovdje kamera, fotoaparat kako god. Da, zašto je dobro? Ja sam jednom pravio kafu, ovdje sam nešto sređivao kod dvorišta, pošto sam par dana igrao, ništa nisam sređivao, sve je bilo razbacano. I pošto mi je fatig počeo opadati, ja sam htio da završim sve prije spavanja, onda sam pravio kafu. Napravio, popio, inače jedna puna ova za kuvanje kafe, 6,5 šoljica ovih. Ja sam sve ono popio da riješim fatig, pošto mi je bio crven, ali nisam isključio ringlu i otišao sam tamo nešto da sređujem i sam čujem alarm, na svu sreću. I došao sam ovdje i vidio sam stvar da je ringla počela da puši. Da sam 2 minuta u realnom vremenu još igrao, planulo bi, izgorilo bi sve to tu i više ništa ne bih imao. Šta smo još donijeli? Nismo više ništa donijeli, to je to. Idemo da vidimo da li se bure napunilo. Ekstra, jest. Ne znam da li je do kraja, ali to je to. To je to. Uzmemo bure, čekaj prvo ovdje ubacimo torbu. Inače ga pravimo ovdje, tu mi je najjednostavnija pozicija da ga uvijek čujem, a vidjet ćete šta da čuje. Izbaci to, sad ne treba. Znači kako smo rekli, jedna hiva i 6 šećera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dođem iznad kante i polako na y, pogledajte, 1, znači u stvari ovo je hiva. I sad gledajte kako raste dole. Šećer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moramo ovo da pazimo, znači da vidimo baš da smo bacili, jer znamo nekad bacimo ono propadne dole negdje i u stvari nismo ubacili, onda ne bude dobra kilja. Poklopac. Ajde, označi ga. A skidamo kao mehaničarske dijelove, znači kad se pojavi ovaj, znači negativni znak, onda na desni klik i ono je spao poklopac. Sad trebam da sačekam da to počne da šklobuće, da vam i to pokažem, da tad možemo da urnišemo, da pijemo vode.
Ajde dok ja to sve obavim i dok počne da ovo šklobući da vam pokažem, ja ću zaustaviti. Dok ono počne da šklobući, idem da platim računi još nisu stigli, ali tu je ovo za naručivanje kompjutera. Ajde, uzmi ga. Evo ga, znači 6.500 košta, koji ćemo kupiti kad baš budemo imali viška love, kad sredimo sa cumu i ostalo. Na lijevi klik potvrđujemo da ćemo kupiti, a escape da izađemo, pošto nećemo da ga naručujemo. A sad, pošto nam realno ostalo još dugo dana da riješimo ovu emisiju, ja ću otići da nacijepam drva u prikolicu. Pa ćemo onda kad budemo završavali dan pokazati za Kiju kako šklobuće. Evo nas kod drva, znači uzmemo sjekiricu, kako god, pritisnemo slovo F. Najbolji položaj, znači prvi ovaj čučanj. Desnim klikom udarimo. I kad nam ovo pick log, znači uzmemo lijevi klik i onda na desni precijepimo. I tako cijepkamo, puno. Treba otprilike oko 250 znači ovih polovina da ih cijepamo da bi bilo prikolica puna. Pa ja ću to sad nacijepati pa se vidimo kasnije. Moram da se reklamiram, ako vam treba cijepati drva, sam pozovite Vidal momčina cijepa. Upraksan, spravi drvosječak. Moje preporuke su iz igrice. Sad, ako vam drvo ostane ovdje, znači na panju. Drugo drvo ne možemo da stavimo, tako da moramo prvo to da sklonimo i onda tek može. Jao, 100 gromova vide. Na sve strane pršte cijepanice. Nismo još nacijepali, čujemo se kasnije. Evo nas nacijepali smo, kad cijepamo ima na sve strane drva, vide šta smo nacijepali. Sad, jedna fora, zašto ova torba dobra i zašto je kapacitet na 50 drži? Zamislite kad bi sad jednu po jednu ovako uzimali i stavljali u prikolicu. Jeste da to može, zakrčite sa traktorom prikolicu, uvezete prikolicu ovdje u rikverc i onda ubacujete. Ali sad vi preko ovoga ulezite pa da izvlačite ispod pa ovo pa ono. Jednostavnije, znači torba uvijek otvorena. Priđemo tu i samo, samo kupimo redom. Znači idemo, prvo ću ovo 50 da nakupim, pa ću onda sam da kupim, ali pauzirat ću video. Vidite vi dokle tamo cijapani stiže, ajde sad vi to pokupite. Iskreno meni je nekad lakše da precijepim još 10 ovih nego da odijem po jednu tamo daleko. Ali evo sad, prikupljamo malo, igramo. A torba, neki će reći igram nerealno sa ovom torbom sad ovo što radim. Pa realno jeste da postoji torba, ali hajde da recimo kapacitet držimo na 5 pa da ovo radimo. Što bi bilo kao da imamo neki sepet ili kako to već vi nazivate korpu neku ili da držimo u naručju pa da istavaramo u prikolicu kao što realni ljudi rade. Što znači nije realno ni ono jednu po jednu da ubacujem, a sa druge strane koliko god realno igrica izgledala, koliko smo mi spremni da budemo realni, da igramo to, ajde da budemo objektivni, znači smorimo se, bukvalno bi trebalo sat vremena u realnoj igrici da mi to sve nacijepamo i da složimo. Kome još ne cijepamo ni kod svoje kuće, kamo ga cijepamo ovdje u igrici. Jao, šta je ovdje sad fora, da vam skratim. Ovdje znači hack, kako već da nazvem, bug u igrici, znači možemo proći kroz prikolicu. Sam dođemo tu i neće se ovo instalara. I ovako 4-5 puta po 50 ovih komada i prikolica je puna. Pa kad natavarim vidimo se. Evo sad sam baš pratio nekih 170-180 cijepanica mi je trebalo da prikolica bude puna. Ne znam da li odmah odlazim to tamo kući ili šta sad im da radi. Međutim, ova jedna prikolica košta 3-3,5 hiljade, tako nešto kad je prodamo. Ali postoji jedna fora gdje možemo duplo više da zaradimo, a to ćemo pokazati kad dođe vrijeme da vozimo, kad drva budu naručene. Traktor. Sad je malo i traktor ovaj drugačiji nego onim prethodnim dijelovima. Znači, uđemo, zatvorimo vrata, podignemo, ovo je za prednju osobinu, znači ovaj ovdje.
nije osovinu, nego vile ove naprijed, znači to otprilike na pola držimo. Ovo je ovdje za hidrauliku, znači front nije hidrauliku nego R, znači što možemo na tipku R, spora brzina. Ovo ovdje je za kipanje prikolice. Ovo ovdje je ručna kočnica. Ovdje imamo svjetla, imamo ovdje brisače. Što da, sad traktor, sad sva vozila imaju brisače, kamioni, kombi, traktori, svi. Ovdje je ručni gas i ovdje ga palimo. Ne volim da skoro volim brzo da vozim. Opa, ručna. Objasnili smo, ali nismo pustili. Jesmo bili pustili nju, ali nismo bili bacili brzinu. U traktoru ručna funkcioniše samo na lijevi gumbić, na lijevu tipku miša. Evo ga već polako pada mrak. Gladni smo i sad ćemo još malo završiti. Evo vidite, prikolicu samo dovoljno malo, ne treba brzo da se zaletite, dovoljno malo ovako da se zaletite. I čuli ste to, kako škripi. Znači, zaključeno. Vidimo se kod naših čice. I evo nas, dovezli smo naš traktorče sa drvima. Kombi je i dalje tu. Sunce, pa gdje je sunce? A evo ga, znači sunce kad dođe tu otprilike već je mrak. Čujete to? Kljok, kljok. To je znači kilju počeo da se pravi. Kad to prestane da se čuje, znači gotov je. Idemo da pijemo vode. Znači sad ću da obavim klasične ritualne stvari, kupanje, pišanje i tako dalje. Pa se vidimo onda. Pošto ima još dana, ne znam bukvalno šta da radim jer cilj nam je bio samo ostrvo, a stigli smo i drva da nacijepamo. Da, sad da spomenem to za drva. Drva nemojte cijepati više nego što je potrebno, jer ono što nacijepate, a nije složeno u traktorsku prikolicu, to sa sejevom se poništi, tako da ćete sljedeći put opet morati pola sata sada sjediti i da cijepati. Ja sam mislio ono što više nacijepam, kasnije samo potovarim i vozim. Bukvalno sam jedan dan samo sjedio i cijepao drva. Sačuvao, izašao iz igrice, sljedeći put kad sam ušao u igricu, ono nema drva, poludio sam znači. A evo ono o čemu sam vam pričao, sjećate se akumulator u prvoj emisiji kad smo stavili da je kazaljka bila ovdje. I svi misle ono 12 kasnice, wow, pun je. Međutim, evo tek treća emisija, on je na pola, znači on se tek sad puni. Što manji broj, znači što je više kanuli, akumulator je puniji. Znači, a ne ovamo. Onda da smo ga stavili, kad je ovdje kazaljka bilo, ne bi imao ni kontakt. Sad već možemo da ga koristimo i da vozimo auto. I ovdje kad dođe, znači vozi. Samo moramo potruditi se oko struje da ne napravimo neke spojeve, da nam brzo akumulator se ne troši. Sad ovo ovdje, pošto u sljedećoj emisiji najvjerovatnije ćemo malo početi oko auta da se igramo. Pa ćemo ovo ovdje ovako da sklonimo što mi smeta, pošto ovdje se sklapa motor. Pripremit ćemo za igranje. Nije mi jasno zašto me ne zove ona iz prodavnice, zašto da dođem po alat onaj, neću da počinjem bez alata. To krenut ćemo od bloka motora, njega ćemo samo pripremiti gore. Vanjski izgled auta, znači računajući mehanički dio sve do točkova, ovo dok točkova amortizeri, doboš i ostalo, to ćemo raditi tek kad nabavimo točkove. Vidiš, u sljedećoj emisiji mogli bi da odemo i da sakupimo potrebne dijelove za vozilo, kao što su obrtajka, točkovi i slično tome. Imaju neki amortizeri koji su malo preveliki za Satsumu, ali ja njih također donesem ovdje da mi smetaju, volim otpad. To bi onda bila 4. emisija, u 5. ćemo onda početi
da sklapamo vanjski dio auta, da ga pripremimo za ubacivanje motora. To ćemo jednu emisiju, a u sljedećoj emisiji onda možemo bukvalno da sklopimo motor, to ne treba realnog vremena, 20 minuta da se sve završi i sklopi. Meni koji sam upraksao. Iako ću malo objašnjavati, ali eto, pola sata. Ništa, onda to je ta emisija, sunce zalazi, jest da nije još dovoljno. Zašto ne zove? Pa evo zašto ne zove. Isključen nam je telefon. Koliko smo poslova propustili. Koliko poslova i njega iz trgovine. Taman sam krenuo da isključim telefon, da idemo da odspavamo. Međutim, evo šta se dogodilo. Ništa, onda idem da odspavam. Nadam se da me niko neće buditi. Aj. Samo da ne zvoni telefon, samo da ne zvoni telefon. Ne bre, jao. A znao sam da treba da ga isključim. Šta ja sada radim? Evo ga, ustaje. 2 sata ponoći, evo ga zove. Ali nećemo to sad, idemo voziti, sad ja to nemam vremena. Jer moram da idem nekim svojim obavezama. A bit će prilike kad ćemo i njega da vozimo. Razumite me, znači, ovo samo zamislite dok ja uđem ovdje, dok snimim ovo. Dobro, ovo snimanje najkraće traje, dok editujem, i to nije baš težak posao, ali kao što sam rekao, nije gamerski, nije neki jak laptop. Bukvalno dok ga editujem, zauzme oko, u stvari sad dok ga snimim, zauzme oko, i sa editom, zauzme oko nekih 6 GB, a to da bi uploadovao na internet treba mi sigurno 1, 2, 3 dana, tako da onda moram da konvertujem, da spustim na nekih 500, 600, 700 MB, pa tako dalje i tako dalje. Ja ću ovdje sada da zaustavim, u sljedećoj emisiji nastavljamo u 2 sata iza ponoći. Sačuvat ću i to je to.